turakwakiriye hano ikuzimu, aho ugiye guhemberwa imirimo wakoreye ku isi. Niba warakoze nabi uraza guhanishwa igihano cy'umuriro, kandi niba warakoze neza nabwo uraza gushyirwa mu bakozi bacu nawe udukorere, kuko ubu ngubu ntabwo ukibarizwa mu isi. Tangira utubwire amazina yawe dutangire urubanza. Mana ishimwe zabaye. Wa mugabo we, hano ntabwo turi gukina nawe. Vuga amazina yawe nyayo ubundi dutangire urubanza. Inyogoye we, simbukuze muri ya nyogogaga. Wa mugabo we, utangiye kugorana. Tugitangira urubanza nureba nabi turaguta muri uriya muriro uri kubona hariya. Inyogoye, n'ubu ndabona wagira ngo waje hano ikuzimu wasinze. Ego nyagasani, ndi mutaraga. None kumeze nk'igihwinini, ibyo reka tubereke. Dukomeze n'ikirego cya kabiri. Inyogoye, urashinjwa kudakora neza umurimo twagutumye ukagendera ku marangamutima. Twagutumye kuyobya yago urangije mu inshuti. Icyo ni icyaha ushinjwa, urakivugaho iki Inyogoye? Mana yazampana. Ziba wangegera we, ntiwongera kuvuga Imana hano ikuzimu ndaguha nyoko. Ikindi cyaha cya gatatu ushinjwa, wageze ku isi urangije wibera umuhanzi. Wenda icyo cyo ntabwo twakiguhora cyane kubera ko wagomoye abantu benshi ugereranyije n'abambere. Ngaho turirimbire ku ya ndirimbo yawe twumve. Aragenda no muri Amerika, bamuhaye ikijumba maze kiramuniga. Ziba wambeshuwe, urongera kuvuga ibintu utabwiwe ndagukubita jido ubanza kananwa hasi. Ubu wankubita jido? Ibyo reka tubiveho, ndumva ugiye kubigira birebire. Ubundi mbere na mbere bakwakirije iki hano? Ni amazi cyangwa? Aga mazi zarinda mfa. Uyibitindaho ubundi wapfuye. Tujumba amazi uzichaka wande. Hano ikuzimu twinywera amazi avanze n'amaraso gusa. Reba hariya, shanga hariya, sinzoga zirimo. Hano nta nzoga zihaba, biriya ubona ntabwo ari inzoga ahubwo ni amaraso. Urongera gufungwa icyo kinwa uvuga inzoga ndaguta mu muriro. Umunwa wanje ni Imana yaguremye muri koransi. Inyogoye, akavuyo kawe ndakarambiwe. Jya mu muriro vuba, iruke. Urandebera igihe kiba cyaneshereje umutwe ra gahambirwa.